o Yesu Keriso i luna nga lei mana nga lofa lea te whātaro whaatu pa iman manu foi o Samoa o se foli tātou mautanga iona tūranga whalupe o tātou tasi foli tino o tasi lea nganga ala foli tātou tauranga pa io misa ni nia sa tātou te osia whātasi mare kāre sia o ngao ma se foi ma Samoa ma le lalo lami atoa o moni aini tātou whaatai lea tua mo mea huma ya me se foi o tātou ngā solo peo tātou whainga malanga foi o tātou langa whare aso ya le ngata foi nea e manatua pe i tātou taronga pa ia na wasu o tātou atunu o lo whengai pēr foi ma niwai tau o tau sai iri o tau whapisiri o tau pe tau wai ma me se foi le tau whai whinau lava sai iri le moni ya na o le atu lava ma whainu tātou te mawele tani pe lava e tau e tātou fola foi le nei asu tātou te tukutuku wai wale while umere o sai tātou te mau mai le manuia. In the name of our Lord Jesus, I greet to you brothers and sisters and also with everyone joining us with the live stream. In this Holy Mass here in the Diocese of Parramatta here in Australia, we welcome you in the Lord's name and we thank you for joining us as we gather here as one body and also in one spirit to give thanks to God as always through this holy sacrifice, but always to come constantly to pray and to ask for His guidance in every aspect of our lives. Ia usu tu whawhine o tātou lava o tangate tu usise, mo le atua ma se koe tātou lava mawhtanga. Ia muai tātou te whamauraro do mo le atua ma natu i tātou o sala, ia iau ngā tātou e whahamaru le nei liste i upaia.
ia ko mai te tātou de tu le ona mana uma fa mangana me tātou on sala ma batu tātou i le ola e fa ava. Amen. O le vinga le tua i le au pito alunga. Ia tātou te talo mo le malosi tātou te mātuta pena tai ai ma ke wiso. Le atua mamana e no mātou whamoemoenga, malo mātou malosi, e le aise mea mātou te mawhaia, e au noa mā oe, pesoso an mai nei a mātou mure muri a ke wiso, mai a mātou la whātatau i lo finanga lo, la mātou lenga le nea latu no mātou ari o Yesu ke wiso lo wano, ua soi fua ima po le whātasi, ma oe mareanga ngā pa ia, o le atua tō tasi mo le whaavavau, whaavavau lava.
Mo mua whawhalanga, mau mai o le tusia perfecta o Ezekielu. Lona mata upu sifuru malafitu, a mata whalafola le whai upu lua sifuru malua, se io o le lua sifuru malawha. O le matua, ua o whaamawalunga ina le la au maulalo. Whaafonga o la o whalafola ina. Ua whapea na whetalai mai o le alii le atua. O te awe e a o le maamoe o le a rasi mawalunga. Ma o te toa ina, o te whati fo i se mea mua mua i le tumutumu o na moe moe. Ma o te toa ina le maunga e sili o na mawalunga. O le maunga mawalunga o Israelu, o te toa ina ai. E te tupu ai, la na fua mai, e avea fo i maa rasi tele. E iona lala ifo o mana whelelei uma, e winga ese ese. La te au whanga i le paolo o ona la. E ilo ai la au uma o le rao. O ao o le alii, ua o wha mawalalo ina le la au mawalunga. Ma o wha mawalunga ina le la au maulalo. Ua o wha mawani ina le la au mata. Ma o wha lawalola ina le la au na mango. O au o le alii, na o wha yatu, ma o wha yalava. O le upu o le alii. That's why outside. Second reading, a reading from the second St. Peter's to the Corinthians. So we feel confident always. We know that while living in the body, we wander away from the Lord. For we live by faith, not by sight. Yet we feel confident that we would rather be away from the body and go and live with the Lord. So whether we are in the body or away from it, we only wish to please the Lord.
Anyway, we all have to appear before the tribunal of Christ, for each one to receive what he deserves for his good or evil deeds in the present life. Ole upu ale ali'i. That's why I Tatou tutula'i mo le upu le haleluia. Ia whatasileli ma o tou. Ia whatasileli ma o le wholafolanga ma le wangaria pai ana tusia e mareko. E wangaria mareko no matau koe wha. Fora mai i whai po 2.1, pangata mai i whai po 3.4. O le matua, e i titi li fua o si napi i fua uma, pe a tutoina foi e a vea mana au tele. Ui e whetarai atu foi, o le maro le atua o whaapei o le tangata o nga luluina saito i le ele. Ua moe foi o ia le pō, maala i le au, aua tutongo ae le saito, tutongo ae le saito o tutupu. Ua nā le i loa pe na whapewhea ia, a wana tupu fua ia i le ele, e mua o nau. O na o lea i o na funga mai, muri ane foi ua iai saito matua. A afu le saito o na sele no lea, a wā uo i o na pō e sele ai. Ua whetarai atu foi o ia, se ase mea tātou te whaatusa hai i le mālo o le atua. Se a foi se whaata oto tātou te whaatusa ina ai. E tusa ia ma le fua o le sinapi, a tuto ina i le ele, e siri o na laititi i fua uma e tutupu i le ele. Pe a tuto ina foi o na tupu wa lea, wa be foi ma la au tele, o siri i la au uma e afu. A fai foi o na la tele, e mawhai ai e manu whenelei o na moe i lalo o lona paolo. Wa ia whetarai atu foi upu ia te i lātou i whaata oto whapena e tele. E whaata tau i mea o mawhai o na lātou la mona. A ua nao whaata oto na ia whetarai atu ai a te i lātou. Ai peitai na ia whaamatalarina mea uma i ono soo i tua. O le talalele e le rii. There was a poem that I studied when I was in high school in Samoa at St. Joseph's College, and I was 15
16. And Marius' brother who taught us the poem, because it was a part of our English subject, that this part of the English language and writing that we must analyze, and we have to focus and think of what the poem speaks about. And that is really about what the poems and stories can give us. We have to read, we have to listen, and we have to get the idea and to analyze the encyclopedia of the short story or the poem. And this poem, I still couldn't remember what is the name of the poem, but the poem speaks, the first part, it speaks about people who look up to the sky because there was a rocket ship blasting away from the ground, burns millions of gallons of fuel, and then it rises up from the ground, it takes off, and everybody looks like this, look up, 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 look up. And it penetrates the parts of the atmosphere, and all the people are shouting, yelling, and clapping, because it's amazing to see the rocket ship blasting away, taking off to space. Because the reason why people are also yelling and cheering and clapping and shouting, even using binoculars to look at the sky, because they are so amazed, and even they are so happy because now human beings can travel up to space. Then the second part of the poem, it speaks about another thing growing and taking off, but this time it is more quietly, silently, inside the ground. And it is a seed being planted or fell on its own, then it sinks into the ground, and it takes days and weeks for the moist, for the nutrients, and also for the small germination of the seed to come out of the shell of the seed. And then while people are yay, 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 oh my God, up in the sky, but nobody looks down at what is happening in the ground of that small seed trying to penetrate out of the soil. And even with that small moi or that small shoot of the seed, you can see from the ground. But the poet says, still, people and mankind doesn't appreciate, doesn't do the same, doesn't clap like this or say yay, 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 or oh my God to the seed, only by their own achievements, by their own pride. But you do not really say thank you or to be amazed of nature, or in other ways of God's work in the ground. O se tala le nā usutu whawhine mo whanwhatu sahai, leu whora lea tu mo tātou i le sinapi ma le saitu lea, o sao noa i lea tua e te tau o na tato, ma te tau o na tupuai, e tau o na susu i le suawai ma i te tau fwena whanga le saito i minurale ia ma se fwoi le mawhanwhana le ea ma le la, e te tau na tātou la ngona a wā o le tupuai le saito ia e file mu, e le mu, e asu pai vai asu pai masina fai tausanga le ola le nā saito i le tupu ane i pei o se la au ia nā o le tangata lava tō anga lava i le maumanga i uta e la ngona le fia le vaai le tupu wae o le mata mo fie o le ola mai maumanga po le tangata fo i fia fai tunga la au le ola mai o fua o la au ona o lona ngaruenga a me se foi o le process lava ia fa nature na tura o le nei o langa e te tau lava au le tato tue fungane tue tu se a noa tato te tino lava tato i le tato langa tupuai e le vape tato vava ai ma tato te pati ma tusu i tato mea fai ma se foi po se mea fai mo fai tato lima ma tato ori ma tato limitai ai ngano mai le ngano wenga file mu ale atua aso uma mai tai au tau le aso e moto i fule la fo wai mai le atua i le file mu le ola o le manava o le marosi a tato ia tato mua tele lava le teilu wa tato wano i tato tele lava mea tonu tato oranga
tōru tātou ahinga o le kāpō ke fongi o over TikTok o rā ke no mea ai ngano ai mua lava wha mua tātou i e tua. Pei lava o whaso mai ai le tātou forfola. I o reu forfola po le tua e pei lava a tātou whalonga tātou whaitau. O pei foi o le sau, pei foi o le vai, o le ele ma le mawhanwhana le la. I o peu tātou le saitu ni tātou tupu ai tātou tangata me se foi tātou ahinga ma le tātou mawhtanga. Ia o le tātou forfola mo lava ia ro ta mai ai o se ahinga po se nu. Ia o le nu le tua, le o tupu mai ai le tele foi o nu. O le fine ngalo lava le tua ina ia ola Israelu. Ia mai se tupu po se tupu ai se la au i to e le tua. O mafu ai o mau ai le tele foi o tangata whatou tua. La fua mai ai le nei atu nua tō tasi. Ina ia ola tupu ai le whatou tua. Ia ma se foi sa moa ma tātou e karesia. I le upu forfola na nonua o te fia whaareo atu ai le upu lea le confidence. Confidence which brings from our second reading, which God gives us that confidence to live our lives, to listen to His word, and also to people of action, not to be afraid to go to beyond, and always a people that we always be humbled, to be thankful of God's blessings and guidance, and we must have that confidence to live in our lives, but we must show also in our own aina, in our own maftanga whaikaresia, and confidence we must also pray for our people in Samoa, because confidence has been broken because of the many issues that we have going through as a nation, as a people. Now God is speaking, I tātou tangata, I tātou maune lotu tele, I tātou toa, ma tātou whaamoe bea i le tua. Ia le tātou aina e whengofia lava le forfora le tua, le uto e whaatau whai mai i tātou. E whangadia le nei aso, le whamatala mai Jesu, le sinapi, ia po se fatu lava o tātou i loa matu si le fia foi, e titi, ai o tene tupu ai e fili e mu, e ia e mana umia uma lava o le la o savili, ma le vali, ia e whapena foi le maro le tua, ma whele tupu tonu tātou mautanga, ma se foi le tātou o ranga te tō tasi, au ne tātou te whatala le, ma tātou te le anu, au ni tātou maraki kiri nunga le ewa yes, i ka po me whai lava tangata. Ia o le toe tu bea le wha mua, ma si le tengi, e tātou te whaafitai e le atua, ma whai le atua le na au, o le atua foi o tasi foi le atua le tātou ola, ia sa uma le tātou langa. Ia tātou aina tātou te whaafitai le atua, ma luku fola o le siala lea, o le tātou toe wharonongo, ma tātou toe nofo mana tunatu foi tātou o langa whane aso, ia po whea lava me tātou te o malanga ai ma tātou te o ai, tau lava o tātou wha ma wha le tua. Have confidence and also have humility, not only by looking up in the sky into space of our own achievements, but always be thankful and look down once more of the silence and the patience that God is showing us of how we live our lives. Le tātou ai o mai o le tātou whāro le forfora le tua, le uto i le tātou loto i le tātou tutula. Whana le tātou le forfora le tua i ala le tātou tautinonga o le tātou whātou tua. O te whātou tua le tua i tō tasi, o le tamai, o le mārosi o lava, o le ena whai e langi, o le narangi, o mea o aia, o mea o aia, o te whātou tua le ni e tō tasi o le Jesu, o le alo e tō tasi lava o le tua, le ena whānau le tamā o le whai e se mea tasi, o le tua mai le tua, o le māmanama ma le māmanama, o le tua moni mai le tua moni, o whānau e le whaia, e wina tutusa ia ma le tamā, o ia koe na whaia i mea o manawa, o i tātou tangata ma no tātou whāutanga, nā whiwewhi o ia maringangi, ma rea ngāma pa ia na ni tino tangata o ia le tau o Maria, wa o rea o ia tangata. O i tātou na whākurusina ai o ia, a o pule o whinsi o Pilatu.
na mariu wai ma fale la was au le asu tonu te e tu wai o ia pe tu si e tusi na afi wai o ia lang maro afi wai au tau te maa krea toi fio mai o ia le man le whamsi o e ola me wots lona malo foi le aiso na tanga o te whātua tua le ngana pa ia le ali o le fo ia le ola o le fio mai le tamaa ma le ano o le kumia ma ia whātasi ma le tamaa ma le ano o le nga whetalai mai ana mai perfecta o te whātua tua le ka le sia tasi e pa ia e katoliko ma apostoliko o te tautinu atu papusunga e tasi mo le whamama rino a masara ma te whātaitari ma le tuitu ai uenos ma le olana atari. Amen. Ia tātou aina nā tātou te whamaurano numere tua na te teine tātou koe sui ko tātou mautanga o mōri ai tātou tausanga i le atua. Tātou talosia le whaao o le kalesia. Pope whalangsisi mo na uso e pikopo. Ai mai se le awusi taulanga. Ia utsu pupuina le mana o le nganga ia. I la tōtou whawhatua. Tō whawha le nganga. A wā le tautua ina le nuwa le atua. I le lalolangi atua. Tātou o linga lea I le li. Lea I e whawhonga mai. Tātou talasia fo I la tō uma o lu I tau I tōwhinga. Ia whamalo si au le nganga pa ia. Ma ia taito lua mai I la tō. Ma ia tau le lau o le whaamoe moe. E mana o mia I la tō I le ngaluenga a le atua. Tātou o linga lea I le li. Lea I e whawhonga mai. Tātou talasia tātou uma ua whaalongolongo I le upfolofona o le le yaso. Ua tupu maola I o tātou loto. Ma ua lima taita ina I tātou savalima I le neiva yaso. Tātou o linga lea I le li. Lea I e whawhonga mai. Tātou talasia tipulanga talawo. Ia iaini sio foina o lātou soifua. Mo le anganga a le atua. Tātou o linga lea I le li. Lea I e whawhonga mai. Tātou talasia ngā uma o tātou a inga o maliu. Ai mai se anganga o I le pule kātou lio. Ia maua sa lātou na fuanga tu mau I le lai. Whaavāru. Tātou o linga lea I le li. Lea I e whawhonga mai. Iro tātou aine mo mori pēr, tātou wisa, mo tātou talo mo Samoa. Pēr ngai pēr Samoa foi sa ilinga foi le mea moni, a ma se foi tātou taitai. Tātou tangisia pēre, tua sosoni pēre. Ia ngā pa ia no tumatitiwa foi tātou taitai, a ma se foi tātou munawa ro. Wal fai foi tapu inga wan mat mi Samoa. Tātou lenga lea I le ri. Lea I e whawhonga mai. Tātou talo whaalongo o tātou lava mana onga. O tātou ringa lea I le ri. Lea I e whawhonga mai. E tuolo mātou te mau I whawhonga tangi o lau whanam. Ma se foi le mafutangi nei I mana onga wā mātou tau pa ia. Talia foi ni se o mātou te talo, tono mātou roto le mātou lenga nei. Na latu ia te o Yesu ke wiso, no mātou wali I. Amen.
Usoma tu whawhine I o tōtu talo. Ia tani le leia la me tauranga mana o taua le atua le tamā e ona le mana ua. Tantalele tauranga e o lima, o ringa mani mamu le suafa, ia o nafo ni tātou mana le kare sia pai a tōuma. Le lia le atua, I ne a reto male waina wai mai a mātou se tama katanga mai tino male anganga. Ia whapoina no mātou malo sile nei tali suanga. Mai a mātou mawaine soifua malo lo wino o le anganga, male tino. Ora mātou le ngare nei le suafa Yesu lo mātou ari. Ia patasi le ari ma o tou. Ia patasi ai a malawa mama. Nasi ai a o toloto. Ia patasi ai a maurine aliki. Ia tato whaafetai. Ila rino tato uatua. Le tamai o le to soifua e whawhawa me o le malo si umalawa. O se mitanga whaia e mo mātou. Ia le whawhatai atu ia te oe. Pea latu ia Yesu ke risaro mātou ari. Ina wanga sana lau whanau. Ma whama maua I mai lau whano whaoa. Na e toi whatasi I lato mane lau awhio. Ono le totolo walo mane mana o le anganga whaia. Wea whamau popola tau I lau e kālesia. Ina ia tasi lato. E peo o e le tamae. Watasi malo walo mane anganga whaia. Wea whai mwai lato lonu. E vivi atu I lau poto I o ngarenga uma. Wea whai I lato le tino ke riso. Mane awhio anga o le anganga whaia. Ino mātou whiawhia. Mātou te pese I pātasi maua wangeru. Uma I lo winga. Matuapa ia lava kuna anga o pa ia uma ia wina mailo wa nganga papa ia nei mea rofa na ia vera ato mai mātou e tino ma le toto no mātou wali o Yesu Kiriso. A le tunatu I le otu se oti le italia no lava manie tango ia la reto mawatu ia te oere whaafitai na tofi la reto mawatu no na au soo ma le whaape atu. Nā pe tango fia iai o tō uma ma ai iai o lo tino le nei o la foina atu mo o tō. Ina mamae le tama whatanga na tango I le ipu na tō ea watu ia ia te oe le whaafitai ma le viinga. Na tu atu le ipu rona au soo ma le whaape atu. I nā pe tango fia iai o tō uma ma whinu ma iai o le ipu le nei o toto le whenga I fōu ma le whaamawau. O rea whaamalingi ina I o tō matangata uma ina ia whaamangalo ina I angsana. I o tō whaia le lisa o ringa o le whaamanatunga o au.
le miseria o le whaatua. Whamanutunga na maliu mana toi tu mātua te momori atu ia te oere te mai, ne nei a reto le ola ma ne nei po le whaotanga. Mātua te whaotai atu ia te oe, ina o ia mātua i tutui o ruma ma au nātu ia te oe. Pe soani mai a mātua uma o e mautu whaanga i le tino ma le toto ke wiso, ina ia whaatastasia mātua i le mafutanga e tasi le anganga pa ia. Le ari ia mana tuana we kare sia le lalolangi a toa, ina ia mātua le alofa whaatasi ma whanani sisi lo mātua te māpa ia, Alapati, Ui Matailinga, Peter Brown, Vincent Long o mātua Pikipo, mai Pikipo Uma, le toenga sa Uma, a mai se koe le mātua ai o potu nei. Le ari ia momori bea le mātua taronga pa ia, lo mātua tino o Samoa, mai se koe mātua tingata, ia whātuki tene bea le whamawhananga, mai se koe le tō whā lo fio. Ia mātua tingata, ia mātua maua le o sai, mai se koe whaatari te tari mai lo fio. Ia manatua mātua, usa matu whāwhine, o fo i atu do lātou malo longa, ma le whāmoe moe le toi tuai. Ia taria lātou whātasi ma tangata mariri uma le malama lama o laua fio. Alofa mai a te mātou, ina ia mātou awai i le ola whaavavau ma Maria le tinata o poua le atua, Iosefo pa ia nanatane, whātasi ma rawa apostolo, ma le au pa ia uma, o ena whaatino ina no whilingalo tupunanga uma. Mātou te fia vivi whanele whaatasi me nātou i laua fio, e ala atiro walo o Yesu Kiriso. Ono ia patas mai ana ia te ia, le tuere te mamamana e, i le maftanga ma le anganga pa ia, o le ringa mamamaru ato e laua fio, i le whaavavau nama. Tātou e te tapo atu. Los
mātou le lia mātou le atu mai nanga uma, alo whangima whai mai le file mui o mātou waso. Ma le fisosoani mai o alofa muti vale, e sa roto tu mawe i mātou mai nanga sala, ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whataritani ma le whamoe ma bia, ma le fia mai no mātou whaola o Yesu Keriso. Atu i o apostolo, o le file mua te tuatu i ate o tau, o lau file mua te hoa i atu i ate o tau. Au ne sila mai a mātou ang sala, ai le pātua tua rau e kāre sia marofangia, o ai ate i le file mua ma le tasi e tusai ma lau file ngalo. O le eso e pua mapule i le whaavavau lava. Amen. I atu mau pe ate o tau, le file mua mai le ni. Ia whātasu i le maloa mawa. Tātou te whio koko e le whai longa, o le file mua Keriso. Peace of Christ, Keriso. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Ia tātou te talo. Ia vene nei tari suanga mapati no ato la we karesia. Ole mafutanga tasi mo le filemu. Le peo na fasinuina iai. Ia whamanuia mai a Samoa. Le mato mafutanga ma le lalami atoa. La mato le ngare neo na ke risolo mato wari. Stato patina mo le tua. E lei le tua. Lei uma. E lei fai una tatu talo pa i misai, patrona ki tatu pa mi Jesucristo. Mo le atu e fa malo mo fa tai for le tatu a inga le dei tai au. Tu ke fa tai for masa mo, fa tatu fa tasi for tatu fa salonga. Tatu si fa tasi le ni talo pa i Isa. Fa tai for mo tape na uma lava mo tatu Isa le sa. Masih ko matato na unanga e fatai lava le tamare a usina tamatu tiano tatai kono foi tato tanga venga tato unanga fatai yana ni yaso e va pena ko mo so ata ko le tamare a polu montini ma foi tato na unanga fatai ko foi mo le tato ai ko ia foi tasto ko ia mo tato venga taulanga ma masih ko tapinanga ya fatai ko matato na unanga upu me auto mai tato ko pese tato porfola. Kau sangat lalu tele yang masih tu kena tablanga pun dia sah ya fakta foi mo isipun ta tu fakta ko ia tu ngambil atas foi mo ta tu tas tu ko ia fakta foi ta tu pai pesi fakta lava yone o makama bisa na o que ia pa aquele Moris ora poli a peia io pa aquele Moris o inchu que o pa aquele ma kusi ko so o que fica isso fica com a mim agora pa que o pe pa isso se fe vai pesar ya ano pakai na boy ya yomi am se foi a teu cop ya pakai cop to foi mo de tanto no ranga le mau to sabo vinga le tua thank you Mick, thank you also to the crew and also to your daughter because she's the director for today, so thank you so much ya le tanto ai mai ya mi lava de nia sa ma ne vai yaso ya ma tu ke sa mo tanto tsanga ya lu fenga ke su tanto tu sa ni ko tanto tsanga ya mo tanto le sa ka ko ile anga ya sulu ya ko ima dia funga dengan dia finger film foi namora pura ko ima ang from mu yang ka ar ka ma permana yose ka wa afere dia dia kusinan e lang ya iso pe yose ya kusinan ya ma wila ma ya sa ke oto ya sa ko ma bele tu ya te oto na ya fantasi deli ma oto ya fantasi o ya ma lo tu ya te o to ona le mana uma le tama maleano maleanga pa ia amen ati o to mal fia male fide mo ke riso